engikhulumayo uBishop I.M. Simelana ukhona lapho kulo muntu wakanyamazana uNkulunkulu angibithethe ngihlale khona ngibonga ukuthi nami ngifinyela ngila nje ngifinyelele kuso lesikhathi lesimatima sokuthi uvale uthenga uvale izitolo uvale zonke lezi zinto kodwa kithina kimina ngiye ngabonga uNkulunkulu kakhulu ngoba ngibona kuvuleka umnyango oba sishumayele ivangeli kubantu abakhona emhlabeni ngoba phela iBhayibheli lithi uma ufunda uJohn 3:16 uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe uJesu Kristu kuba bonke abazokholwa nguye babe nokuphila okuphakade. Isenzo samhlanje sente ukuthi wonke umuntu acabangisise ukuthi ukhona umdali. Uma ungakacabangisisanga ukuthi ukhona umdali usengotini. Nasi lesifo lesingakunika isikhathi. Siqala manje kuphela emalanga amabili mathathu awusekho emhlabeni. Manje sizokhumbuzana ukuthi njengoba izwe linje bakwethu isikhathi sinje. Isikhathi sokuthi izwe kaNkulunkulu incwadi kaIsaya ethi mfuneni uJehova esenokutholwa nimbize seduze omubi ayishiye indlela yakhe abuyele kuNkulunkulu. Lesikhathi esibhekene naso namhlanje uba abantu bafune uNkulunkulu. Sikhuleke emhlabeni ukuthi lesimo esibhekene naso uNkulunkulu asifinyeze ngoba yena uyezwa uyalalela uyaphendula ungumkhululi. Uma sifunda izwi kaNkulunkulu ithi ingilosi uyakuzala indodana inqamba igama layo ukuthi uJesu ngoba nguye utawusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Ebesethi Isaya mfuneni-ke esenokutholwa nimbize asiseduze. Isikhathi esihle babukeli bami ethi nizawuni tonke nangu uJesu. Sifunde lapho kuJohn 19 kuthi emazethethiwe icala uPilato wamkhiphela ngaphandle wathi bhekani nangulo muntu angifumani icala kuye ngiya kumshaya umdedela hambe. Lithi bamemeta bonke abantu bathi mbethela semfuni kwakhululwa lona wayenecala kwangena Jesu wathwala icala lalo muntu waNkulunkulu ngoba kungumsebenzi wakhe okuzokhulula abantu abasecaleni abenza izinto ezishekile. Nangu Timothy ke umebhalwa nguPaula uthi kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu othanda bonke abantu obe basindiswe bafinyelele kuladini iqiniso likaNkulunkulu. Akona kusona nje kuphela ufuna ufinyelele ekuladini iqiniso likaNkulunkulu. uJohn 8:32 lithi niyakulazi iqiniso lakungikhulula. Simila sizokhumbuza umhlaba wonke kuthi ukhona owahlupheka, ukhona owathwala izono zezwe, ukhona owakhulula abantu ekufeni kwaphakade. Lapho kwasokuhluleke igazi lezinkomo nelezimvu namajuba nako konke wafika Jesu ngegazi lakhe yavuleka indlela. Lithi iBhayibheli elenga Jesu esiphambanweni sekufezeke konke kuthiwa ilanga lafihlakala kwaba mnyama emhlabeni.
umhlaba wazamazama, amathuna avuleka, kuthi abantu abafile baphume kufeni. Seyifikile indodana kaNkulunkulu ezokhulula, ezolamulela, ezohlenga, ezothethelela. Sizonikhumbuza bakwethu ukuthi ukhona lwasifelayo. Sibonga uNkulunkulu ukuthi kuthe egcineni uJesu angendlula emhlabeni wasemisa lenkonzo okuthiwa inkonzo ephasika. Thina emakhosi sithi inkonzo esidlo sikaJesu sokugcina. Asidla nabafundi bakhe ehlangene nabo lapha ekamelweni. Ngalelo langa uthi ngiqinisile lesi sidlo lesi esokugcina engiyakuye ngisidle nani umhla sengifike emaphakadeni. Wasimisela lenkonzo. Yini amise lenkonzo yephasika noma yegudi noma ima-Easter? Kuthi wabona Jesu ukuthi sikhona isono esilandela abantu, sono sokukhohlwa, sono sokulibala. Wasemthumela Jesu ukuthi wamisa lenkonzo Jesu ukuthi ibe khona inkonzo ngonyaka inkonzo yokukhumbula ukuthi ukhona wazalwa, kukhona wafa esikhundleni sethu efela izono zethu. Simike lapha-ke sizazisa umhlaba wonke ukuthi nokuba kunje ungathi kuyaphithizela emhlabeni, hayi thina asimise ilanga le-Good Friday sisenda inkonzo ukuthi bantu bakhumbule umdali wabo, bamfune senokutholwa, bambize siseduze. Thuba sekhona ilanga lingakashoni, lashona ilanga ungakamtholi uJesu wonke liphutha elibi. Sengishile emalangeni andlule ngathi zonke izinto ziyalungiseka. Ungentani ubulale umuntu wenze wonke usuku uvume uthethelelwe. Kodwa isono sokufa ungasindiswanga. Angisho ungena isono mina. Ngithi ungasindiswanga lithi lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu. Othanda bonke bafinyelele ekulazini iqiniso. Akusonza kuphela, ufuna ufinyelele ekulazini iqiniso. Bantu baNkulunkulu, simila simemethele indaba yokufa kaJesu. Simemethele indaba ukuthi ngombuzo wami ukuthi wafelani? Wafela izwe kuthi lisindiswe. Wafela abantu ebese bemflathela uNkulunkulu, bekhonza okudaliwe, bezenzela okubi. Elithi iBhayibheli incwadi yenzenza apostoli 16 la kuverse 25 lithi uNkulunkulu wazithalalisa ikhathi zokungazi. Kapha kaloku usememezela endaweni zonke abantu ukuthi baphenduke. Usenokuthola bakwethu. Wafa ungaphendukanga, wenza icala elibi, wenza isono esingalungiseki. Asinokulungisa noma ungangathwa kahle, noma ungangcotshwa ngebhokisi eliphambili. Basho njalo abanye athi hayi mina nginendaba, futhi noma ngifila nginofa ngiveze isandla thina ngithi kufele ehedeni. Yeyi utawufisa ukuthi ngaba uzange uzalwe, uzawufisa ungathi awuzange ube khona emhlabeni. Kuzila ngisho nemali yakho ngeke ukhulule kufeni kwaphakade. Manje sikulethela ithuba lokuthi ufune esenokutholwa, bize asiseduze, shiya indlela yakho, shiya konke kwakho. Noma kungenzeka lesimo lesi sishishelwe sona sokuthi singabuthani singenjani, thina emakholwa kufuneka sisondele uNkulunkulu, noma sibabili sibathathu sisonzele uNkulunkulu, simfune uNkulunkulu.
Sibike umhlaba lo wonakele kangaka ukuthi bamfune uNkulunkulu. Sikhulekele amakhosi ethu, sikhulekele abasiphetheyo, sikhulekele zonke inhlobo zabantu bangafi bengasindiswanga, bangafi umuntu angamtholanga Jesu, ngoba uyena obalulekile othi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akakho umuntu oya kuBaba ngaphandle kwami. Athi na Jesu ekuJohane 8 verse 32 wathi ngiqinisile ozwa izwi lami akholwa ngithumleyo uthi mina-ke ngiyakulazi iqiniso liyakukhulula. Yini iqiniso litakukhulula? Daka baba, woza uNkulunkulu, ithuba sekhona. Woza uNkulunkulu, isikhathi sekhona. Liyashona ilanga, liyashona. Abanye bafisa ukuthi ngabazange abazalwe. Lithi iBhayibheli abantu abagijima ezintabeni bathi izintaba ziwelana phezu kwethu. Masizomkhumbuza abantu benkosi ukuthi ithuba lisekhona. Nangu Jesu usemi njengomlamleli, usemi njengomhleli, usemi njengomkhululi. Uthini ngaye? Ukhohliwe ngaye na? Le nkonzi lesimo lesesa esikhona nakuthi namhlanje sokuvala zonke lezi zinto zithi asithole lithuba lokumfuna uNkulunkulu. Uthe uNkulunkulu encwadini kaIsaya, uma ngivala izulu ngivala zonke lezi zinto, abantu kufuna bamfune uNkulunkulu bamthole. Useduze ngoba inhliziyo ezaphukile, useduze ngoba inhliziyo ezonakele. Nangu Jesu umhlatshele yezono zethu. Thatha yena usinde, woza kuye mamukele. Khona lapha ekhaya, khona lapha emotweni yakho, khona lapha esitradini, ungathi Nkosi nangu mina. Jesu namhlanje akwamukela inkosi yokuthula ibe nawe. Ngizothandaza. Baba wethu ongcwele, egameni kaJesu nikela yonke lihlelo Nkosi. Bonke ababukeli, abathundekile, abezwile, basukume, nalabo bangathi misele ngawe Nkosi, bese bekhohliwe ngosuku lesabekayo lokahlulela elizoqeda amaphikankani. Sisithe Nkosi, silamulele egameni kaJesu Kristu inkosi yakho manje.